Amaraso y'inka n'intama n'ay'impene ntiyashoboye gukuraho icyaha cy'umuntu. Amaraso y'inka n'intama n'ay'impene ntiyashoboye gukuraho icyaha cy'umuntu. Kugeza Imana yirongeye ikimazi gishobora gukura icyaha ku mwana w'umuntu. Amaraso y'inka n'intama n'ay'impene ntiyashoboye gukuraho icyaha cy'umuntu. Kugeza Imana yirongeye ikimazi gishobora gukura icyaha ku mwana w'umuntu. Amaraso ya Yesu niwo mwambaro tuzoserukamo imbere y'Imana tubone kwemerwa. Yesu Kristo acaritanga ku musaraba, atanga amaraso yiwe waducungure. Uko rupfu rw'umwami Yesu niyo nsinzi y'abazora ku bwami